itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024 mu gace ka Normandy mu Bufaransa hateraniye abategetsi b'ibikomerezwa mu biganiro barimo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joseph Biden, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak, Minisitiri w'Intebe wa Canada Justin Trudeau, icyarimwe na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Icyari kibateranyije muri ako gace ka Normandy ni ukwizihiza imyaka 80 yari ishize habaye igitero gihambaye amateka y'isi yasigaranye cyabaye imbarutso yo gutsindwa kwa Adolf Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iki gitero cyamenyekanye nk'igitero cya Normandy cyahawe izina rya Operasiyo Overlord, cyari kigamije kubohora Uburayi biciye mu gushegesha Ubudage kikabusunika kikabugeza i Berlin mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubudage. Iki gitero karabutaka cya Operasiyo Overlord cyagabwe n'ingabo z'ibihugu byishize hamwe zari ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igitero cyagabwe ku itariki ya 6 ukwezi kwa gatandatu mu 1944 ku munsi wiswe DDay. Gituruka mu gace ka Normandy mu majyaruguru y'Ubufaransa, ku buryo ari n'abakita igitero cya Normandy cyangwa se urugamba rwa Normandy. Iki gitero izina ryose wagiha nuko bizwi neza ko ari cyo cyakuye Adolf Hitler kwizima kikamutsinda kuva mu mpera z'uburasirazuba bw'Uburayi kikamugeza i Berlin. Ubwo kandi iki gitero cyatsindaga abanazi kibasubiza inyuma, nako ku rundi ruhande ingabo zitukura Red Army z'Abasoviete za Stalin nazo zarimo zishushubikanya abanazi mu gice cy'uburasirazuba muri Operasiyo Bargation. Ahangaha Abasoviete nabo bari bagiye i Berlin. Ibi byose byagije ku gutsindwa burundu kwa Adolf Hitler n'abanazi muri rusange. Iki gitero cyahawe izina rya Operasiyo Overlord kandi kiza imbere y'ibindi byose byakozwe mu ntambara ya kabiri y'isi. Kikaba aricyo cya mbere kikanikurikira mu mateka y'isi mu kuba aricyo gikomeye cyabayeho cyagabwe mu kirere, ku butaka no mu mazi. Mu buryo nk'ubu nta kigihinga. Ariko se bitabye Operasiyo yabaye icyatwa mu isi yose. Ubwo nge n'aba bagabo mumenyereye cyane mu kazi nk'aka tubahaye ikaze. Harimo Jackson Semahoro niko nitwa. Oscar. Dushime ushatse unyiteho D7. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zacu za buri munsi ni ugukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha Toro 7 Talk iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Mu kwezi kwa 11 ku mwaka w'1943 abategetsi batatu bari bakomeye mu isi ndetse bari bafatanyije mu kurwanya Adolf Hitler, aribo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin D. Roosevelt, umutegetsi mukuru w'Abasoviete Joseph Stalin ndetse na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Winston Churchill bahuriye i Tehran mu gihugu cya Iran bafata icyemezo cyo kugaba ibitero kuri Adolf Hitler n'abanazi be mu kubatsinda. Ibihugu bikomeye byari biyoboye ibindi byishyize hamwe kugira ngo birwanye Adolf Hitler. Byari bifite icyizere ko gutsinda abanazi bishoboka bashingiye ku kuba Abasoviete bari babashije kwihagararaho imbere y'abanazi mu gitero cya Barbarossa. Uku kunanirwa kwa Hitler ku kwigarura umurwa mukuru w'Uburusiya Moscow byagaragaje ko biteguye neza bashobora kumutsinda. Iyi nama yashoje abategetsi bemeje ko bagomba gutegura igitero gikomeye karabutaka bagatungura Adolf Hitler bakamutsinda. Inshingano zo gutegura iki gitero zahawe umujenerali w'Umunyamerika Dwight D ndetse ubwo niwe wagombaga kuyobora urugamba. Mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka w'1944 imyiteguro n'ibyangombwa byose byari gukenerwa muri iki gitero byari bimaze gutegurwa, hasigaye kugitangiza ubundi rukambikana. Icyo gihe ingabo z'abasirikare basaga 3,000,000 bari bagabanyije muri diviziyo 47 z'abasirikare bose bari baturutse mu bihugu bitandukanye nibo bakusanyijwe ngo bagabe iki gitero. Ibihugu byavuyemo izi ngabo birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Canada, Australia, Nouvelle-Zélande ndetse n'izindi ngabo nkeya zari zarahunze nyuma yo gutsindwa na Adolf Hitler. Zarimo Abafaransa bari bayobowe na General Charles de Gaulle, harimo kandi ingabo za Polonye, Ububiligi, Luxembourg, Ubuholandi, Norvège yewe n'ibindi bihugu. Izi ngabo zose rero zari mu Bwongereza zitegura gutangiza intambara. Umugabo w'ikirenga w'izi ngabo zagabye iki gitero cya Operasiyo Overlord cyangwa se Normandy yari Umunyamerika General w'inyenyeri 5 Dwight D. Uyu yari yungirijwe na Generali w'Umwongereza Bernard Montgomery wari uyoboye itsinda rya 21 ryari rikubiyemo ingabo zarwaniraga ku butaka. Uyu mujenerali w'Umunyamerika
yafashe icyemezo cy'uko igitero cyagombaga gutangira ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1944, ariko kubera ikibazo cy'ikirere yakigijeho imbere umunsi umwe agishyira ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1944, ukaba umunsi wamenyekanye ku izina rya DDay. Kuri uwo munsi ijambo ryumvikanaga ku bikoresho by'itumanaho by'ingabo zose zari muri icyo gitero. Generali wari uyoboye igitero w'umunyamerika yagize ati, tugiye kwinjira ku rugamba rw'akataraboneka, tuzahangana narwo mu mezi menshi kandi nimumenye ko amaso y'isi yose ahanze mwebwe, ngaho nimutabare se. Ako kanya ingabo 16,000, indege 11,000 n'amato 5,000 byatunze abasirikare bagana mu majyaruguru y'Ubufaransa mu gace ka Normandy ku byambo bya Omaha, Otahe, Saward, Gord na Juno, aho basanze abasirikare b'Abadage bari munsi y'ubutaka bwa Marshal Erwin Rommel babategereje kandi biteguye neza, maze ubwo basakirana mu rugamba ruhambaye. N'iryo sakirana ry'impande zombi ku nkombe z'inyanja ku butaka bwa Normandy, ingabo zasakiranye mu rusaku rw'ikimenamatwi rw'intwaro karabutaka zari zikoraniye ikoranabuhanga rya nyuma ryo muri ibyo bihe, indege n'amato ubwo ariko bishwanyagurika hafi aho. Ahangaha ingabo zishyize hamwe zashaka kubona aho zihagarara ku butaka ngo zihangane n'Abadage, ariko Abanazi nabo bari bakaniye badashaka ko ibyo biba. Ubwo kandi ku rundi ruhande imirambo yapfaga yari myinshi cyane ku mpande zombi kubera ko byari ibintu biba mu kanya gato nk'ako gukubita. Ahangaha abaganga barimo bakora akazi gakomeye kuko hari abahise batangira gutakaza ibice by'umubiri urugamba rugitangira muri ako kanya. Imitego y'Abadage yari agatangaza, yari yubatswe mu buryo budasanzwe, yabanje kugona ingabo zishyize hamwe ku buryo kuri uwo munsi umwe tariki ya 6 z'ukwa gatandatu mu 1944 nibura abasirikari 4,000 ruhande rw'ingabo zishyize hamwe bahise bapfira ku cyambu cya Gukubita, ndetse Abanyamerika 2,000 bahise bakomereka. Mu minsi yakurikiyeho y'urugamba ingabo zishyize hamwe zabashije kwigiza inyuma ingabo z'Abadage, zibasha gusenya urukuta rw'ubwirinzi rwari rwarubatswe n'Abadage bari barahaye izina rya Atlantic Wall, cyangwa se urukuta rwa Atlantic, rwari rugizwe n'indake z'imitamenwa ndetse n'ibisasu bya landmine byashwanyaguzaga ubigejejeho ikirenge wese. Uru rukuta rwari rufite ibirometero 4,000 by'uburebure, ariko muri raporo Marshal Rommel yoherereje shebuja Adolf Hitler ku murwa mukuru i Berlin yamubwiye ko rwari rutaragera ku kigero cyifuzwa 100%. Hashize hafi icyumweru kimwe muri Normandy hageze izindi ngabo 32,000 zari ziri kumwe n'ibimodoka by'intambara 50,000 ndetse we n'amatoni menshi y'ibikoresho byo mu ntambara. Mu gihe Operasiyo Overlord yari maze gutangira, umuyobozi w'ikirenga w'Abasoviete Joseph Stalin nawe yahaye amabwiriza ingabo ze zitwaga igisirikare gitukura cyangwa se Red Army, maze nabo batangiza Operasiyo Barrigation. Nyuma y'ibyumweru 2 Operasiyo Overlord itangiye. Iyi Operasiyo Barrigation nayo yari igamije n'ubundi guhabya Abanazi ku gice cy'uburasirazuba. Umugambi nyamukuru kwari kujya i Berlin kumvisha Adolf Hitler wari warabigirijeho nkana mu gitero cya Barbarossa. Iki gitero cyashegeshe burundu ingabo z'Abadage zari zibumbiye mu cyitwa German Group Army Center, zari mu bice bya Belarus, Latvia, Lithuania ndetse na Estonia. Nyuma y'ibyumweru 10 Overlord itangiye nanone, General D yatanze amabwiriza yo gutangiza igitero cyiswe Operation Dragon cyo kugiberera giturutse mu majyepfo y'Ubufaransa. Ahangaha rero ku mpande zombi Adolf Hitler yarageramiwe, none agiye guhabwa isomo ry'intambara bya nyabyo ntaho guhungira afite. Ubu noneho ku Budage akabo kari kagiye kujya wamugarura nk'uko babikoreye abandi. Ubu nabo bari bagiye kwiruka kibuno mpamaguru bahunga ingabo z'ibihugu byari byishyize hamwe kugira ngo bibarwanye. Iki gitero cya Operation Dragon cyo ku nkombe z'inyanja zo mu majyepfo y'Ubufaransa cyatangiye kwigarura ibice bitandukanye byo mu Bufaransa byari mu maboko y'Abadage mu myaka igera kuri 3. Gusa intego yacyo yari ukugiberera nta guca ku ruhande. Mu mezi 3 yakurikiyeho ingabo zari zatangije urugamba mu majyaruguru y'Ubufaransa, ngo ni muri Normandy, mu ntambara nyinshi no guhangana n'Abadage. Aho ingabo zishyize hamwe zashaka kwinjira mu bindi bice ariko zigahura n'iz'Abadage zari zikihagazeho hamwe na hamwe. Noneho Normandy yarafashwe burundu, ndetse ahita hanatangizwa ibitero byahise bitangira kubohoza ibice by'amajyaruguru y'Uburayi nabyo byari mu maboko y'Abanazi. Ahangaha ku butaka Abadage bari bihagazeho, ariko mu kirere igisirikare cyo mu kirere cy'Abadage Luftwaffe nticyabashije kwihagararaho ngo gihangane n'umubare w'indege kandi zigezweho z'Abanyamerika n'Abongereza. Aha Abadage bavuyemo kare cyane, baratsindwa basigara banyereza mu ntambara zo ku butaka.
mu mazi kandi ibihugu byishyize hamwe byari bisigaye biyagenzura kuko ubwabyo Operasiyo Overlord yagiye gutangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bagenzura igice kinini cy'inyanja Atlantique. Ahari hasigaye guhanganira yari ku butaka. Abanazi nabo batari boroshye ariko kuri iyi nshuro byari bitangiye kwanga. Mu kwezi kwa munani k'umwaka w'1944 General Charles de Gaulle yasabye Jenerali w'umunyamerika wari uyoboye urugamba ko ingabo nke z'Abafaransa zaba arizo zisohoza ubutumwa mu mujyi w'i Paris mu bisa no kongera kugarura ishema ry'Ubufaransa bwari bwatakaje bwigarurirwa n'abanazi ba Adolf Hitler. Yari bimwemereye maze ku bufasha bw'izindi ngabo ariko Abafaransa aribo bari imbere batangiza ibitero byo kwihanangiriza abanazi no kubambura umujyi wa Paris. Maze ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1944 bigerwaho umujyi wa Paris urabohorwa. Mu gihe bwaho General de Gaulle yinjiye mu mujyi wa Paris mu karasisi k'akataraboneka. Yakirwa nk'intwari yari imaze kurokora Ubufaransa ibuvanye mu biganza by'Ubudage bwa Adolf Hitler ndetse icyarimwe n'abanazi. Leta ya Vichy yari yarakoranye n'abanazi yari iyobowe na Marshal Philippe Pétain yo yahise ihungira i Berlin. Gutakaza Ubufaransa kuri Adolf Hitler byabaye igihombo gikomeye kuko byasaga naho nta cyari gisigaye kugira ngo n'ubundi ingabo zishize hamwe zimugireho. Ubwo kandi ku rundi ruhande mu burasirazuba Abasoviete nabo bari bakamijije batsinda ingabo ze umugenda buri santimetero ku yindi yari irimo ifatwa n'Abarusiya. Abadage birukanka bakiza amagara yabo. Abarusiya mwicwa rihambaye barimo bicana ubugome Abadage ku buryo bamwe mu Budage barokotse ibi bitero by'Abarusiya babanye n'ihungabana imyaka yose y'ubuzima bwabo kugeza bapfuye. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1944 ingabo zatangiriye urugamba muri Normandy n'izatangiriye urugamba mu majyepfo y'Ubufaransa. Zarawe noneho zitangira urugendo rwo kwigarurira ibice by'Ubufaransa byari bisigaye. Wongeyeho n'ibice byari mu Buholandi n'Ububirigi yongeyeho ingabo zashaka kwambuka uruzi rwa Rhine ngo zinjire mu Budage neza. Gusa mu gihe ingabo zishyize hamwe zarimo zirwana zerekeza mu Budage mu gitondo cyo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1944 zatunguwe n'igitero karabutaka cy'Abadage cyiswe urugamba rwa Bridge. Ni igitero abanazi bagabye baturutse mu ishyamba ry'inzitane rya Ardennes riri mu gace kari hagati y'Ububirigi na Luxembourg. Intego y'Abadage muri iki gitero kwari ugusenya imirongo y'ingabo z'ibihugu byishyize hamwe zari muri ibyo bice. Noneho bakigarura ibihugu byishyize hamwe mu gusinya amasezerano y'ubwumvikane yari kuba ari mu nyungu z'abanazi. Gusa n'ubundi byarangiye abanazi batsinzwe burundu kuko mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'umwaka w'1945 Abadage bari bamaze gutakaza urugamba burundu ndetse basa naho batakaje imbaraga zose n'ubushobozi bari bafite bwo gukora intambara bari barimo muri ibyo bihe. Ubwo rero hasi habaho ya mvugo ya kera y'abana ngo kurya ni ukwishyura. Ubwo nyine ingabo zishyize hamwe zahise zibasubirana inyuma zibashushubikanya zibajyana imbere. Ubwo niko ku rundi ruhande rw'Uburasirazuba tariki ya 12 z'ukwa mbere mu 1945 Abasoviete bahise batangiza ibitero bya nyuma byo kugana imbere mu Budage nyine. Nyuma y'ibyumweru bibiri gusa urugamba rutangijwe tariki ya 27 z'ukwa mbere mu 1945 ingabo z'Abasoviete zafunguye inkambi y'urupfu ya Auschwitz yiciwemo amamiliyoni y'Abayahudi muri jenoside bakorewe n'abanazi izwi nka Holocaust. Iyi nkambi y'urupfu imaze kugerwamo n'abasirikare b'Abasoviete nibwo urupfu rw'agashinyaguro Abayahudi bishwemo rwamenyekanye mu isi kuko ubundi nta kisi yari iruziho. Kandi iki gikorwa gihambaye cyo gufungura inkambi ya Auschwitz kiri mu bituma kugeza n'uyu munsi umubano w'Uburusiya bwa Vladimir Putin na Israel ubu nta makemwa ugakomera bikavugwa ku buryo n'ubu Israel ari igihugu cy'inshuti magara ya Amerika ariko n'ubu ntiragaragaza ko yitandukanyije n'Uburusiya mu ntambara bwagabye kuri Ukraine. Ibi byose rero bishingiye kuri serivisi yambaye Abarusiya bahaye Abayahudi babavana mu nkambi z'urupfu biciwe n'urubozo. Gufungurwa kw'iyi nkambi ya Auschwitz kandi byabaye ikimenyetso ntakuka kandi ntagereranywa cyo guhagarika kwa jenoside yakorerwaga Abayahudi. Nyuma yo mu kwezi kwa mbere kw'igihumbi 1945 ku mpande zombi Adolf Hitler yaratsinzwe karava ku kigero atigeze abitekerezaho na rimwe. Nta karita yarasigaranye n'imwe yo gukina mu rugamba ndetse yewe nta muntu n'umwe mu isi wari uhari wo kumutabara wamukize umujinya w'Abarusiya Abanyamerika n'inshuti zabo ngo nibura amubwirire abarimo batsinda ingabo ze bigarurira ibice byari mu maboko ye ngo barekeraho. Nawe nta kindi yakoze uretse kwiyeba akarebera ibyari birimo bimubaho yikingiranye mu nzu ye mu murwa mukuru wa Berlin. Abamushakaga hasi kubura hejuru nabo bari ku muvuduko udasanzwe basiganirwa gutanguranwa i Berlin.
neza byagiye kugera mu kwezi kwa kane k'umwaka w'1945 ingabo zasesekaye iberere, ariko abanazi bakihagazeho ngo barinde berere. Gusa bigeze ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1945 umutegetsi w'igihangange watetije abanyaburayi n'abanyamerika impande zose zizi kuva ku mpera y'isi kugera ku yindi. Ntawe utarumvishe izina rye ryateye ubwoba benshi, bamwe baramupfukamiye abandi baherutse atarabageraho. Ariko icyo gihe kuri itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1945 uyu mutegetsi w'ikirenga w'Ubudage Fada Frere nk'uko bamwitaga yagize atya yijugunya muri aside ariyahura, maze amateka y'igihangange Adolf Hitler arangirira aho ngaho by'ako kanya. Ingabo z'Uburusiya b'Abasoviyete icyo gihe bari bamaze kugera mu mujyi wa Berlin, ibendera ry'Abasoviyete ryamanitswe i Berlin. Icyubahiro cya Stalin mu ishusho ye yari ukwigarurira Berlin, ndetse mu kindi gice cy'uyu mujyi wa Berlin giherereye mu burasirazuba ingabo z'Amerika n'izindi ngabo zishyize hamwe nazo zari zakigaruriye zikigenzura byuzuye. Hashize iminsi 7 ibyo bibaye, tariki ya 7 z'ukwa gatanu mu 1945 Abadage bashyize hasi intwaro, bamanika amaboko, bemera ko batsinzwe, barapfukamishwa rwose. Icyo gihe mu Burayi intambara yahise ihagarara, gusa ikomereza mu nyanja Pacifique no muri Aziya yo mu burasirazuba muhero. Ariko nayo tariki ya 15 z'ukwa munani mu 1945 Abayapani bamanitse amaboko, intambara ya kabiri y'isi yose irangira ityo nyuma yo kuraswaho ibisasu bya kirimbuzi byatewe mu mijyi ya Hiroshima na Nagasaki. Ubudage bumaze gutsindwa ukaryama hasi bukahekenya umucanga, bwagabanyijwemo kabiri, burapfukamishwa mu gihugu gisanzwe rwose giciriritse imbere y'ababutsinze. Ubuhangange n'igitinyiro cyabwo birangira. Ku rundi ruhande General Dwight D Eisenhower wayoboye igitero rangiranwa cya Operasiyo Overlord cyabaye imbarutso yo kugwa kwa Adolf Hitler nk'uko twabigarutseho nyine, bakatsinda intambara ya kabiri y'isi yose. Uyu yaje kugororerwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1952 kugeza mu mwaka w'1961, asimbuye ku butegetsi John F. Kennedy. Byatumye umugabo Dwight nawe izina rye riza imbere mu banyamerika bafite ibigwi ntagereranwa, kandi akaba umwe mu bajenerali bakataraboneka mu mateka y'intambara zigezweho, wabashije kugera ku ntsinzi y'akataraboneka mu mateka y'isi yo mu burengerazuba bw'isi, niba ahubwo atari isi yose. Mu buryo bwihariye iki gitero cya Operation Overlord cyabaye imbarutso cy'icyiciro cya nyuma cyo gutsinda Adolf Hitler n'abanazi, cyasize umugani mu mateka y'isi, gifite undi mwihariko utuma gihora kigarukwaho mu bihe bitandukanye, haba mu bihe byatambutse, ari ubu ndetse no mu bihe bizaza. Umwihariko wacyo nuko ingabo zakitabiriye harimo n'umuhungu mukuru wigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Theodore Roosevelt. Uyu mugabo witwaga Theodore Roosevelt Jr. yabanje kwangirwa kujya mu ntambara kuko yari umwana wa perezida, ariko nyuma aremererwa ajyanwe n'abandi, ndetse mu kwitanga guhambaye yaje gupfa mu byumweru 2 byakurikiye itangira ry'uru rugamba. Ariko yagaragaje ububasha, ubushake we no kumaramaza ku kigero cyo hejuru cyatangaje benshi. Rimwe umusirikare warwananye na Theodore Roosevelt Jr. kuri uru rugamba amugarukaho yaragize ati, uyu niwe mugabo nabonye wari ufite umutima ukomeye mu bo nabonye bose. Ngayo nguko ngiyo Operasiyo Overlord yabaye imbarutso y'iherezo rya Adolf Hitler n'ishyaka rye ry'abanazi, ndetse n'intambara ya kabiri y'isi yose bashoye mu isi. Iki gitero kubera amateka yacyo n'uburyo cyagennye ahazaza h'isi, niyo mpamvu ubu kikizirikanwa kandi kikaba kigarukwaho nka bimwe mu byabayeho mu mateka y'isi yose y'intambara mu isi y'imirwanire nyuma y'imyaka irenga 80 kimaze kibayeho. Twe tukaba dusoje gutyo muri iki kiganiro nk'abari ndi kumwe n'abasangirangendo harimo nitwa Oscar. Dushime ushatse unyiteho D7. Njye amazina yanjye nk'ibisanzwe ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Jackson Semahoro niko nitwa. Aha turi D7 Talk, iwabo y'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobanuro bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Nayo utaha mu biganiro nk'ibi. Ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion.
badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na mbagariye fashion.